Obina, my brother, some jokes have gone too far. If I don't talk about it, nobody will talk about it. Obina, I want to tell you, my brother, yes, you are a good event organizer. You are a good comedian. But boxing, naona ni kama imekushinda. Because you can't bring bodybuilders just because someone has gone to gym, he has a body. Now that qualifies him to become a boxer. Yes, what you're doing is entertainment. And I'm seeing some serious people there. Wanawoji tu. Ndolo, I think you need to intervene and protect real boxers. Boxers wengi reach out wakiniambia kwamba walijaribu kuapply wa participate kwa hii vurugu tu, they were denied a chance because they were nobody. They were known to nobody. So from what I'm seeing, we are killing talents. Obina, stop killing talents. I know what you are doing is good, but if you must do this furugu, engage the experts to identify the real boxers who can come and participate in the boxing so that we don't get disappointments. Sasa angalia Aroboy amepigwa mbele ya Nadia, mbele ya bibi yake. Hii ni aibu ilioje. Boxer wa Uganda amekuja kutupigia hapa Kenya, Shakib. Sasa angalia aliachwa na Zari juzi tu. Naona sasa Zari akimrudia kwa sababu sasa tumemjenga. Sasa Aroboy ndiye ataachwa kabisa. Leo nimeongelea nikiomba Zari, nikiambia na Mkami Nadia, mtu wako nikifikiria ni boxer. Kumbe jamani gym amepiga tu. Aroboy, wewe rafiki yangu, wenda upige gym, focus na gym sasa na muziki. Boxing sio yako hii. Umeaibishwa mbele ya bibi yako. But what I'm trying to say is this. Many of you may hate me. May say Musiri is all over. But Musiri always say what is right. We are killing Kenyan boxing. We have serious boxers who would like to be given such an opportunity to participate and to earn out of this sports activity. But the way it's being run, it has become a showbiz. It's just some kind of comedy. And we are killing a sports activity, which is very important to our younger generation. No wonder Majembe had to withdraw from this furugu too, because he noted last time the script, the way it was scripted, he knew everything. That's why he chose to remain silent and look for ways to keep away. But our content creator, Bob, they tried to appear there and they create some drama so that in your game iendelee. But my appeal is this. Let's not kill this sports activity. Let's not kill the dreams of young people who want to join boxing, to go and even fight internationally. Because what you have here now, what I'm seeing is a big joke. Hii ni jokes. That's why even nobody showed up. Najua Obina tarudi kunitusi, lakini mimi sikuogopi. Na pia mimi wanga sipigani kama wanawake kwa barabara ile atigunsi ya kupigana. Usema last time tupatane, I am ready to go and train for boxing, tupatane kwa ring. Kama unataka sasa furugu 3, we do it professionally. So mimi na wewe najua unanichukia, mimi sikuchukii. Najua ukinipata hata unasikia kutapika, lakini mimi sina hiyo roho chafu. But if you want to face me because I'm telling you the truth, go train, I train, we meet in the ring. Furugu 3. But in showbiz, you are killing the boxing industry. It's a sporting activity that should be supported. Ndolo, don't sit there and watch the sporting activity being killed
What will you tell the generations to come? Yayo tu kwa leo. So, ni uchungu sana kuona Arrow Boy amepigwa mbele ya mkewe Nadia ama ex-wife, kwa sababu niliona wanasema wameachana. But Shakib najua sasa Zari atarudi nyumbani. Lakini sisi tumeaibishwa kama Wakenya. Hatuwezi pigwa na watoto. Kenya ndio nchi kubwa Afrika. Hatuwezi pigwa na watoto. Majirani zetu hawa ni watoto kwa boxing. Lakini jamaa amekuja ametung'aria round 1. Hapana.